ala fala ke mga ho fefinei. Ke kamata ke do tulu do wala tala tupu ke lata ia mo ia fefinei. Ne hoko mai e kalele mam he au nei mo e tokon fumalima e tau pasese mai i o kalana. Toko ua fumaturu e tau tangata lalahi me toko ua e tau whanau ki lalo hi fai hong fumau e tau tau. Kai tupi hanga ia ni e tau tangata he motu ki he tau whenonga nei hako e tau numela he tau tangata i Nisilani ne moa he nganga o kovisi hong fumahiva. Hane ia istapa vihi me tau wala tala ia. Hoko mai e wakalele e New Zealand he hake ke tae ma ta hola taha he mamhea honei. Toko ua fumalima e pāsese he katoa. Ua fulumatolu e tau tangata lalahi mo e toko ua e tau whanau ki lalo hifo he hong fulumau e tau tau mui. O atua si alau tolu ke no nofu pui ke he hong fulumawha e tau aho ki homo fisi. Toko hongo fulu e pāsese ne o atu ki New Zealand he mamhea honei. I loa ai ko e toko longa e tau tangata he motu kua tupe ngaia ke he whakataanga he tau pāsese ke liliu mai. He toko longa ngaia e tau tangata kua moua he ngangao ko visi ke he motu nā ko New Zealand. He wango fulma whai a lau tolu ne moua he ngangao he aho nei. Koe numela la ia kua lahi pehe nei he taha e aho. Koe lau lahi a lau tolu ia walung fulma fitu koe tau tangata no nofu ki Okalana. Toko fitu i Waikato. Ne whakatutala ai mo e ke kafu ko Dr. Colin tuku i tonga he puinpui nei, hanga uia ki he tau pāsese me tau whenonga mai he motu ko Okalana. Poli koe mena ma taku e tau tangata ose he larolangi he ngangao klea nei si ai ke he niwe. Ka hako ne manatu ki whakakisi atu me whamawhane tau tangata he motu. Kua longa i tau mena ne tau use he whakakuwhono. Ki a lau tolu ne amanaki tuku whenonga ke pui mo e tuku hifki lalo e ringa ke hoko atu e moko klea ke he motu. Mena whakamua, ai maik tu tangata ke o atu kai nā kai la he ko moua ue huki pui he COVID-19. Koe lau lahi he tu tangata ne moua he ngangao i Okalana he maha ne ko lau tolu ne nā kai whai huki. Koe ngā hoa e tangata ne ko huki si moua he ngangao. Se hana e mena leveki whakamua. Ai mai ke hatangata ke hoko atu ki niwe, kai la moua ue huki. Mena mahuinga lahi ia he hakwa onon ki ai. Mo atu whuki manata kai ko mena se seo pasene am tolu he motu kua huki pui si whita am tolu he whai pui he tangata toko taha hakwa whita he huki pui. Si ko la fiua ka hae pui nā, ko la tolu no atu ringa ai uka ke ta atu ngangao. Kai mua te mitaki ko tokolonga mtolu ko mo he huki. Kua whakailoa ai fōki he whakatuwhano he whaitapu ka male e katowhanga fōu ke eke kāwho ko tuku i tonga. Ko eke kāwho mo e pulotu ke whakatonu ki ai ke tau whiwhilianga pui ngangao he motu. Ko eke kāwho ko tuku i tonga ko ia koe Palestini fōki he matakau pui ngangao ha New Zealand. Manatu ke tuku atu e tau manatu whalofa ke he matua premia mo e kapaneta mo e tau ikipure mo e tau tekitaki he motu ke monuina e aho pure whakamotu he tau ua athe mo e ua whumataha mo manake ni ke monuina tau ngahua he motu mo e mawhala tau tulu ne nonofa mo e ononu ki mua whawelahi. He wong whamawhai pa sene he tau whanau hong whamaua ke hong whamalima e tau mui ni moa he tau huki pui whakamua halau tolu he aho walu he mahina nei. Hanei a istapa vihi me tau tala ia. Kua whakailoa mai he whahe maloro sino he mamehau nei, ko e he wong whamawhai pa sene he tau whanau hong whamaua ke hong whamalima tau mui ni moa e huki whakamua he aho walu he mahina nei. Koe tahe seo limu fulu ia lau tolu tau whanau mai he katoa koe tahe seo onu fulu e tau whanau ke he tau fufuta tau nei he motu. Amana ki ai e tau whanau nei ke moua e huki ke waki he lotonga mahina Novema ono e whaitapu mai he mangaho ni moua e huki whakamua. I loa ai fōki koe moua e huki whakamua he ke pule e motu koe lilifu ko Terry Coe. Si pia fōki e whalu he tau mamatu whiwhine kua whanau halau tūlo tau muke ne nā kai mai ki halau tūlo ke moua e huki he tau mahina kua mole. Ne whakamatala ai e iki pule whahe malolo sino koe lilifu ko Sauni tonga tule ke he aho whakatātā he maanga ko Awasele he whahe tau whakamua. Mo e hana tau manatu whakaue ki he tau mamatua kua whakātā e tau whanau ke moua e tau huki pui Pfizer whakamua halau tūlu. Si muna tau ke tuku atu whakalapalapa hākua tau whakauelai maki ki a mutolu e tau mamatua he tau whanau
ne haufu maua ki lunga lo tolo tau. Kua mai ke ai ke moa lo tolo tau vai huki ini afi. Whakau e lahi mai he whakatufano. Aha iai ni e toko whiha ne nā kai la moa lo tolo tau vai huki. Ka koe tuanga e mga nei hanga mitaki. Hako hea tau tolo ala rianga ke pui e ngangao ko viti nā kai hoko mai ke mutu nei. Kua tuku atu e tau puleanga he matakau Liquor Board ke he whanau i ki pule ke whiwhili ai ke whakangofua e tau bisinisi whiwhili ke tamai me whakafua ai e tau kawa i niwi. Kua whakailoa ai ke he whahi tapuka male mai he ofisa he ki pule he whahi tāna ki tupe ko e lilifu ko Crossley tātui e tau puleanga nei mai he Liquor Board. Ko e tau tamaianga mo e whakafuanga he tau kawa ki he motu kua lango ia ki he pisinisi whakatu whano o e Bond Store ki lalo hifu he matakau Niue Philatelic and Numismatic. Pe he tau manatu he takitaki he matakau Liquor Board ko Des Hipa ko e ono noanga hokolo halau tolu ki kisia kua nākai inu whakahanoa e kawa mo e ke mailonga ke lewe ke tau malolo sino he tau tangata he motu. Mo atu fōki ke whai whakakoanga, ke lata mo tau whanau mo tau atu hau whuata he motu, ke he tau wahenga ngā ngao mo tau masimasi ke leaga tupu mai, hā koe inu whakahanoa he tau kawa kona. Hane whai ngahua ki ai e tau ofisa he whakatu whano ke whakaputuputu e tau hokotaki ke he kehe, tunga e tau tupe maua, tau tupe whakamale ki he tamaianga he kawa ki he motu katoa, mo e tau tuku hau ne maua mai ai. Si pia whoki, mo e tau tupe ne whakamale ke tuluia ki ai tau ngangao, mo e tau kafukia maua, mo e langa mai hā koe tau inukawa, ke langmatai e tau whiwhilianga he whono i ki pule. Tuku atu ai tau manatu whakaue he ki pule ko tātui ki he takitaki mo e matakau Liquor Board ke halau tōla tau ngahua, mo e tau ono-onoanga hokulo ke he tau kawa ko tamai mo e whakafua ai ki he motu. Nā kai mahino mai he whakailoanga nei ko e a whē ka whai whiwhilianga e whono i ki pule ke he tau pulanga nei, ke whakapisinisi e tamaianga mo e whakafuanga he tau kawa kona ki he motu. Tokangai ani e fōfō koe tau tangata tōwhunua he tau ki a whine mō Rodney Alec he tau nei ke he tau sivianga he tau fua e whunua ke a whakatātā he motu. Koe tau ke whā ki a nei halaua he kau tua i tau whewa nei. Koe tau nei koe whamatapuatua i ke he fua e whunua koe ka uwhi. Hanei whoki e tau walatala ia. Koe tau whakahaloanga e tau manaka e lalolangi ko whakaho koe e whae tau puka male ke he whale mākese. Ko whakamatapatua e he tau nei ke he tau fua koe tau fua kauwhi. Ko tātua e tau whanga kai ke he kehe ko tau usi mai he tau fua kauwhi ke sivi mai whakatātā ai ke he whale mākese. Koe a whaium kua male ne tolu ai e motu ke whunua i Pariasi ke mamata atu ke he tau koloa kua whakatātā ai. Hane e tau whakausianga ke he tau sivianga he tau fua e whunua ke tau whakaholoanga Niue World Food Day mai hau whakatātā he motu ne whakahoko ai he hau whaiu mai whahata puka male. Sikolo tolu i hanei ne kua kautua e lau tolu ke tau fua whunua he aho ke lata ia me tau ka uwhi ke he kehe tau uawhi uafu mataha. Toko ua laua ne kua kautua ha koe fitu e wahenga ka uwhi ke he kehe ko sifi mokalei mo Kingston Hopukingi taha se uli mua fulu e ta hala laua ni mua. Ke waaki ko tō fua puletama ono hana wahenga ka uwhi ke he kehe ke tōlu aki ko vai tune au mai i makefu. Ko lo tolo ane no kua mua atu e mamafa e he tau ka uwhi tu taha ia hili ngutu mai he maanga ko na mukulu ko e mamafa he ana ka pia ango ko limu fulma tulu pu ini whae ki lo kureme. Tu e la puisi mai he maanga ko tamkautonga ko he ana ka pia ango ko e mamafa tulu fulma whae pu ini ua e ki lo kureme. Tu tolu ai aho lima mai he maanga ko mutalau ko e mamafa he ana a ka pia ango ko tulu fulma tulu pu ini taha e ki lo kureme. Ko e maanga ko mua atu e mana ia tau fua he whanua kua whakatātā ai ke lata me tau ua awhi ua whamataha nei tu taha ai e maanga ko mutalau me taha se o tūlungu whulmau e puini tu ua e maanga ko hakupu taha se o tūlungu whulu e puini tu tōlu e maanga ko tui taha se o ua whulmau e puini me tu whae e maanga ko alufutu ke lau taha se o ua whulu e puini e katoa. Ko tau tangatanga ho whanua ko mua atu e longa tau whanua ke lata me tau ua awhi ua whamataha ne tu taha ia whine mo Rodney Alec mai he maanga ko alufutu ke lau tu ua e tu tau e sa ke whilo mai mutalau tu tōlu e puini tau fitu mai he maanga ko tui. Ko
Ko lau tōlu kua kautu ke tau fuafonua whakatata ai ke lunga he tau hui lapa. Tu taha ia siskea matukuniu mai he maanga kua luftu ke lau. Tu a leni Ioani mai muta lau. Tu tōlu a sāpina whakanaiki mai he maanga kua hakupu. Moi tu whaa ia tu estalangi mai he maanga kua tuapa. Tunga ni e whamahani kua kau whakalataha e matakau he tau whiwhine he motu. Moi hala tōlu a tau koloa mai tau tufunga lalanga. Ko tau sipaua ki mai aho. Fulufulu ala fōki e tau lanu moana kua whakataha he matakau he tau nei. Ke whakaosia ke hatau tōru tō walatala te tupu ke lata ia moi a whiawhinei. Tuku atu e tau ui whakamunuina ke tau whiawhia whakamanau tu puli whakamotu ke whaangfulu mawhitua ke hatau tōru a motu. Ke a mawhawala e tau whiawhia mo e tau oki waha tapu manatu ke uatu ke whiawhia au loa ke he aho fusimasini he māme he aho apungipungi. Si pēnā hatau tōru tō walatala te tupu ke lata ia moi a whiawhinei. Nana whaa mai manuia nei pō.